ahanba school ji family ne na home man first learning starts at home. COVID-19 ki maramda tarabra taradi kai khangi kadai degi tarai sigi corona virus asi yam kanna khoi global oina chatharakpanina minsi sum thirakpani mi khara di phone yam yeng da ba ba phone yeng da mui queen yeng akpada makok ngau ba nostalgic oi ba koi gi angang sing se magi routine se asuk ki mati kai rakre ne chi nungai tabna nungai tem hai ba ada yamna wai si school je chaninge haidi iman sing do miss tawe ha ba student ki life to yam mangninga oi lockdown lei maiga onjanaraga interact tobagi potse simu nungai ba leite ha subject khudingi oiba oja sing sina coordination ama tawnaraga mai magi part of sata sina yawna honayeba didi ki imphal gi thoramasu meeting tabiri ba mayam hama maktada khurumjari ngasi gi thoramasi aikoina COVID-19 na laichat asina malem sinba thungna sandorakpadagi mahiloi singgi thabak thoram sing asi lepkhibana maram oiduna angang sing maroina mahairoi singda karamba chaithing piri masina pirakpa yaba mental health ta akaiba sing asigi matangda tongan ba age group ta leiba mahairoi singa mama mapa oiba sing oza sing amadi expert singa unazaduna koina chatuna mayamga unazaduna wari watai sabagi tanja adu lauzabani noi ahumma sumaina mafam chana thengnare khoi adu koina hangjining bana COVID-19 gi maramda tarabra taradi kai khangi kadai degi tarai habdu khangjaninge Jeriste han hausine radio gumba dagi news gumba da am tai okay radio gumba da TV gumba da su taram baya jingkhai lakpadi TV da korongan bi pushala na boring sum to khale yum sum la khala dagi portion cover ta go da am so wala adu na hadi tam pakhat ana suti ta bi nungaram adu matham sum kuishalakpada leina sum boring chukhale adu sumaina sum yumda laibase class chatana kari phawi kari phongdok ni si matangda nungai taba phawe haidi school la su oza masak su unadredana adagi online class obada amu khonjel dom nungai teba haidi takpadu su haidi yam gyan tabdam wale ba adi imana bi su unadre adu mayam drum je adum matam je am hamina adum nungthin da adum practice tawe adagi ai keyboard su tamame class 10 adwaida ko adu khar practice tawe adagi music production ju habidi laptop ta ga tawraga music sema adu kitang ka tawjai okay isagi composition semjaba oh that's a very good quality hajaba tare ko manipur je march ki date 16 da tholakpa okay march ki ado aise tasengna di need ki oina pull up asomda May 3 bokchi laigen tawjaram bane ado kaino jina lockdown na yada bagi matung inna adum ngantana ticket ka aga thokjare aingonda waba pot amasu thoe kaino habida yumda laibaga school da laibaga di kasu pressure mana de yumda di kasu pressure laibana te asomda mi mayam gi atokpa state tagi lakpa duga competition tawraga adumaina mamang thangat pangam gadana khanbane aduga ide date ki fix torok tai matung ina ai schedule kairakpa adumaina aingonda akaiba mayam lai adagi iman ma khara yamna koi chatpa lai ko yamna koi chapa moina sum bai lockdown je khar thun loye di phani aduga loye koi kainam chawa chamina si kainam koiru si socialize taw pamjaba aduga ma moidana khara isada nungai jidaba ko aduna mamak ta dum frequent calls guma ko aduga ma khara nungai na school je chaninge haidi iman wi sing do miss tawe ha ba adum ekoina ek wari sanabaga ekoi unaraga tawbajine hina nungai helidana adumai le ado yumda lesisu nangdi nungai school karaga di yum leininge haidine bako ona taina ba lakpado okay haziki oin di school kaninge ado yumda leiraga matam nimbaje like tawrani ado like khatang tawbaju adum ekoi ju bore churakpa yawi go aduna ai violin tame gi oina adu violin practice tawe awdagi yumda dum awdagi mama oi mateng adum pang ba yawe classic kudakta laptop kre educational institution mayam ama lab ki basina education se pulap stand still da lab ki ba ma oibaduna maram oiraga ngang sing se kangau na ngasai gi langtakna ba mayam ama phau kre boredom lethargy dull oiba khotpa adu mayam do lerak panina ngang sing sida ngasai gi stress level ama di layena khanjai miranda na sigi matang da kari haibini moina nahangoi tawrambase school lab kre adu bu corona nani khotlani hairaga moise kijaba langtakna ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯨꯁ ꯇꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯁꯥꯏꯟꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯖꯁט ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯦꯜ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯆꯍꯤ 13ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯗꯩ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯄꯪꯇꯥꯗ ꯇꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯅꯁꯨ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯇꯥꯟꯅꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯐꯦꯛꯁꯇꯣ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯤꯃ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯩ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯕ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯆꯔꯤ behavioral changes हाइबा तारे electronic gadgets याम पाइबगी अमुक्सु online addiction video games सानाबा खोटपा अदु मयाम अमसु लैरिनी अंगांग जिगी अदुगुंबगी behavioral changes मयाम से सिदा अमुक parental role ओंग पुसन जनिंगे ममा पापा ओइबगी role से कयामुक चावे हाइदी अंगांग सिदा पूरा free hand थादोक तारादी मा से अमुक हाइदी adolescence period निना mind control तो पुसुंगा मुइदनी अदुना सिगी मतांगदा मिरांदा दगी ताजानिंगे अगांग पिकेरा इंखलक्पा ओइगेरा को 12 फाबो तौरिबा अगांगसिंगसे मॉनिटरिंग तौबा मयाम चांगेबा मागी ख्वाइदगी मरु ओइनेदि अगांगसे एडोलेसेंट ओइगेरा नत्रगा पिकपा ओइगेरा मोइगिदि अइना याम हाइजनिंगमा मा नोंमगी ओइबा रूटीन अमा थंबीबा तुम्बा चाबा मागी ngaktangi sanaba aduga kaino tauba phone paibasina sum kai haitare magi class timing and then mana nung adikitang leisure time oiba magi pothaba matam haitare sigumba matam da oina khatang pibiba but eventually khwaidigi maru oise routine se thoiki thetlaga thamba sisu maru neba khoina karigumba thabak aphabam tawraga ima baba na khoi pi ngai da su adum tawramgani hek thagalakpa as icha se maramo ini khangde natraga icha se yam haida kaino kitang suaina thagat piba pukning kaino tauba hek harakpa matamda अखोइसे अदुम हंजन हंजना तौनिबा सो वोइना फोन गा पिरगा एक मतम चानगा पिरकप मतम इचादी मरमोई याम फै अइन हाइबा लवी हाइबसे मोइना एनी अफाबा थबक तौब मतमदने अदुम याम यारि मखै पॉजिटिव रिइन्फोर्समेंट ओइना थागत पिबा मोइबु पुगलिंग थौगत पिबा वहाई ओइन हाइबिबा से नंगना सुमाइना कैनो तौरबनिना मथंगदि नंग फोन पायो हाइबदु पिररोय अदुगा नंग आई ममासु सावरे पापासु सावरे खोइन हाइबा इंद्रबनिना टाइम आउट तौब कवेबा मोइसे कैनो मदा हदि दंगांगदबा ngaktam matam khara adum khudaktuda tawradi effective oidoini kanaba phangdoini ba khudaktuda nangse lale shoire nangna sumai chumthopi ba sumaru wai nangna sumai tawram tardi aina phone do si tanja se piro hai tar ai mathangda pininga dabani ba nangi sum tawra leirabani mathang piraroi kaina kihan ba khudaktuda hai ngasi taw thabok do hayeng remind tori moida kem kanaroi ba so adumaina tawhanning ba ama adum ai parents da haijaninge ba adu so normal routine positive reinforcement adagi punishment हाई तारी खुदक्ता नॉट जस्ट फूबगी वानतबा बट खुदक्तुदा मा चुंथोकपिनाबा यादि हाइबा मा खंगहनबिबा अदुगा पेरेंट्स से मा अमाना ममा अमना यारगा मपाना स्ट्रिक्ट ओइबा सिगिसे मोइना एडवांटेज लौबनेबा मोइसे सो अयामबदा अनिमक ममाना यादबनिना पपासु अदुमाइन तौर इमा मानना चटपियो सिनेबा हाइजरिसे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट सिगा कोगी लॉकडाउन मतम सिगा कमायना पॉजिटिव वे द लौथोप यानी पेरेंटल गाइडेंस पुदी अदुम यावरनी को बट अखोइना हाइदी ममांगदा मतम फंगदबा बॉन्डिंग टाइम फंगदबा आगांग से स्कूल अमुकानी हलागा ट्यूशन अमु चतकनी दो जिक्ति मतमदी फंगे युमदा लैरबनिना मसी कंस्ट्रक्टिव वे दा आगांग जिगी माइंड से करम हाइना डाइवर्ट तौबिगनी अफबरोमदा हयें चावरबो अदुम कानरकदबा अखोगी स्किल से अदुम लर्न तहोबा यारी बसिगी मतंग सिदा कुकिंग नत्रगा पेंटिंग नि खंगदे दो मसासु मागी उपलोशन जबा दोगी मागी नोंगमगी ओइबा मागी कै हैनी मागी हाइजीन मेंटेन तौबा अखोगी कोविड-19 गिदी अयामना खोइना थमजारी से प्रिकॉशन से लौबीबा सिसिना ख्वाइदिगी अचौबा प्रिवेंशन ने हाइदी कैदौदोइनो तौबा नतबा अखोइना इमुंगदा लैरिबा से सेफ ओइबनी सिना तंजा से लहौरगा अखोइ मतम फैमिली मतम पुनबा ngamba adegi magi ahal laman sing magi grandparents sing madhau maben singa punbagi family men amuka hena matam tanja piba oiba haibase oheninge so akhoi hujik lockdown se we are more or less akhoi dum habituated oire duga matung any lockdown lora akanda so dum akhoi habituated oirakani ba learn tauba se unlearn tauba yai aduga anoba habit amuka form tauba yai amuka hana develop tauba yai ba
So that is how akoi miyoibagi yamna phajaba hairaga sine adaptation se. Matam sangna lockdown laikibana maram oiduna maruaina class 10 amadi 12 ki mahairoi singda achouba jaitheng ama piri marak sida school sing amadi sarkar gi maikaidagi kharada oirabasu menkhatpa yanana ba haiduna e-learning gi khuthangda mahairoi singda kanaba si piri. Sum akhoi hojik class ang matam live classes oin tawida. Live class online tawgo se sum tawgo nungai asu amarom da nungai ko atopa school khara di recorded videos oin thabiri ewa. Recorded videos thabasu nungai bam le haidi topic to understand ta hodre hai live classes study yang problematic oy haidi koina network problem haidi gyan ta hauda kholaw some repeat to you haibu class plug you in tawbani na adum problem ni lay recorded classes oi tari khoi on pace adum chacha ba yare adum khan nungai bam lay adum khara mami mi khara di phone yam yeng da ba lay phone yeng da mui queen yeng ak pa da makok ngaw ba nostalgic oi ba adagi some phone da 24 hour online lay bisu lay moi da yana tum magi schedule jama pa kai bai type to online class ka tarak ko da adagi tum kanda class ka yaw ba adu mo sun thing nay ba adagi time se amna manage to chak pangam da ba adum haidi yum da lay hai ba gi stress to di haidi kem lay trawani na some akhoi isa mi khara kitani haidi notebook ma para kana class yaw hai je only few people go ala atai di some ozana pdf thara ani recorded videos thara ani phamung da dum lay ba ado online class na help pudi tawe ado isu reality da tawba direct personal assistant phangba du maina di online da di phangba di ngamde adona adum ko bab tawba je khara di wai ado isu ngamna badi dum tawe मोगी मखा मखा पोन मोई टाइम टेबल सेमबदो अदोइना लेरे हाइदी मोइना अयुगंता होगलप मोइना पाम पाम एक्सरसाइज तौबा याय अदुगा पाम जगोइगुंबा सानिंगबा लेदना अदु तौया अदुगा लाइरिक पानिंगबा मतम मोइना संगबा मतमदा पानिंगबा यायबा अदु ऑनलाइन क्लास तौबसु मुन अदुम ताबीबा यारगान ऑडियो गुंबा तौबदो अदुमान ताबीबा अदुगा स्टडी मटेरियल दी अखोई ओजासिंगना पीरेको अदुदगी वॉइस मेसेज सु थाय अदो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दी तौदे हाबदी WhatsApp के लिमिटेशन लेबनी नको अदुदगी पूरा जनरल ओइना ग्रुप अमसु लेये अदुदा इंग्लिश ने केमिस्ट्री ने अदुदगी बायोलॉजी ने तौवे अदुगा तोंगाना मु मैथ्स का फिजिक्स का गी ग्रुप अतोपा अनि अतोपा अमगसु हांगे हजिची एजुकेशन डिपार्टमेंट की मखादा e-learning की थबक चिकन चथरी अकुल मयाम मिक्स तौरकांदा सब्जेक्ट वाइज होइना e-learning की कनोसिदा यूट्यूब चैनल अमा हांगे एजुकेशन डिपार्टमेंट तौरका यूट्यूब चैनल सिदा वजासिंगना क्लास तौरकांदा यूट्यूब चैनल सि थादो चैप्टर जे खोइना अनि अहुम थोकना पार्ट से खाइदोए अमा खतम होइतादी वन टाइम द थागी तादी अंगांग दजु बर्डन ओय अदुदगी यामनी यामसिला अदि मोइजु बोरिंग चुबा पानिंग दबा पोलक बनिना अखोइना पार्ट अनि अहुम थोकना खाइदोए अदु खाइदो कांदा मोइना अदुगी मतुंगिना खोइगी ऑडियो क्लिप्स हाइतारे ओजादिना क्लासरूम द लाइरिक ताकपदो अदुम खोइना ऑडियो खोइजे लौजै को रिकॉर्डिंग तवे वॉइस रिकॉर्डिंग तवरे अदु अर्जेंट ओइना खोइना ऑडियो जे हान हाउबनी अदुगा वीडियो हजिक लोइ सेम साबा लोइरे प्लस खोइगी यूट्यूब चैनल गुंबा अदुम थोला अनि अदुदा अंगांग सिंगने एनी डाउट लेबा मतमदा एनी सब्जेक्ट की माना एनी चैप्टर की अदुदा अदुम यंगजबा याबगी खोइ हाइदी चांस तो अदुम अदुगुंबगी पिरानी अथुबा मतमदा पिरानी लोइ लोइरे सेम साबा खोइगी मणिपुर गवर्नमेंट की एजुकेशन डिपार्टमेंट की नेसिदी मखादा लौजबी e-learning की क्लासरूम की पोचे सिगी लिचिंग मखादा अखोइसु अखोइ स्कूल की ओइबदा अंगांग सिंगसिदा नॉट ओनली एजुकेशन की एकेडमिक लर्निंग द पीबगी वाद नतना मखोइदा मतम मांगन इंगेज ओइना लेननबा नॉट टू इंगेज इन एनी अदर फतबा हैबिट लेहंदना होनबदा अखोइना सुमाइना गवर्नमेंट की ओइबा पोचे सिगी तंजासु लौजे अदमाइदोना छात्र सिंगसे नसिगी लेरिबा पेंडेमिक हाइतारे याम नुंगाइतबा लाइना लाइचा सिदगी नाकथोकनबगी पोतुदी मेडिकल साइंस याम चौकलनिना लेजगिनी बट इन दिस टाइम करमाइतना सादरसी इंगेज लेलगा खितंग कंस्ट्रक्टिव मोंगदा लेहननबा युमदा खितंग तोंगानबा मोमदा इंगेज तोहंदबा एकेडमिक ओइबा एजुकेशन ओइ पोचिदी यावदब यादमनिना मोइदा खितंग इंगेज ओइना होनबदा अखोइ स्कूल की साइटगी सब्जेक्ट खुदिगी WhatsApp ग्रुप सेमबा खोटपा मैम से सी तौजे माइगे ओनजनरगा इंटरेक्ट तौबगी पोटसे सिमु नुआइबा लेते हेबा हाइबदी अंगांग दगी रिस्पांस से माना पिरेई से माना ज्ञान तारे और तादे और कम अंगांग ना करी तौरी हाइबसे आइना यामना कुपना सुपरवाइज तौरगा मदुदा मोइगी केनोदगी मतुंग इना तालकतोइनेबा सिदना इचम चम क्लिपिंग अमा थारगा आइना ताकपदो मोइना ताए खंगदे तादे खंगदे अदुगा
ताइब पोसे मोइन ज्ञान तार मनुने अदुदे एंगोन द मु यामना सेटबैक अमा लेगदे बा वन वे ओइर टू वे ओइदरे बा अदुना कोविड की मतंग जिदा लॉकडाउन तो बुजाम फै को गवर्नमेंट की साइट से हम फरे दे कोई सु नादे एक तो बा मयाम की तौरपनी सिगी तौरसिदे कोई वी कैन हेल्प इट अदुबु लाइक तंग तमसु लाइसु दु याउदर बाउद लाइक तो अदुदि तमबा बट ngasai interaction सिदे कोई सब्जेक्ट तंग तंबीबा नते क्लास तो इसे लाइसु अमुसु तंबीरीबा कैरेक्टर बिल्ड अप तौबा मोगी मसागी कितंग कोई मेंटली फिजिकली डेवलपमेंट की पोसिदी याम थिना यावरे अदुगी लाइसु सिमदि सुवा यावदरे केनु मसिना मरमोर अंगांग से कोई देगी सात्र सिंगी सुम लापतक पेरेंट्स के वरी साया दबी पिम सुम लाकनेबा रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम अमा लेत्रे को अदुना अदगी मयाम सिगी निट की और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिगी प्रिपेयर तवा इजमक्तबु कोचिंग क्लास रेगी मयाम अमा रेगुलर प्रोग्राम चटनरीनेबा अदु मयाम दु लेत्रबनिना युमदा फजना कनो खोगी ई लर्निंग दबोरसु नेट तगी कोचिंग करी करी यावबा प्लस इसागी सेल्फ स्टडीज होटनाबा सुंबा मोइना अदुमाइना होटनरगदी मतम अदुगी मतमदुदा मदुदा होटनाबा मीसिंगदुना मोइना एडवांटेज दु लेगदोइनेबा कइनोइदा सी आफ्टर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम निको अदुना those who utilize the time properly aduna yam intelligently sinaba ngamba mising do angang sing do aduna henna success oirakadoi ni adu something like blessing in disguise haiba yai naw kharagiti indulgence mayam ama game sananingba adagi aduda natana atopa tai hujik adum pauji phauna ba yaramnina atopa khoi negative activity mayam ama su adum tawya bagi chance yam layaba ade atopa amna ngasai कनोमा रेगुलर प्रोग्राम सिमा चटकनी आई स्कूल लमा कागनी कोचिंग अमा चटकनी हाइबगी कनो दु लेत्रबनिना हौजिसि मोइना तुम्बा चाबा मतम नाइदबा नुंदांग दसो दुम कुइना दुम कनो तौरगा अयुक हौगतपा खोटपा मतम नाइदबा दुमबगी मयाम सिजे दुम सिगी टेंडेंसी जे दुम थेंगनै मोइ अखोइ दुम फेस तौरिने अदु अदिसिना सुम सिजनगिदना मासदे सोशल डिस्टेंसिंग सि युम देगे दुम हौरनेबा अखोय कनेक्ट लेरोय बसिदा हाई सिंबा अखो यामना अदुगी वैल्यू खंगबा पेरेंट्सिंग ना फजाना कंट्रोल तो बिरगा मतम नाइना मतंग नाइना पहन बिरबा अदुगी पोतुमा लेरगदी अदुगो पेरेंट्स अचिनबथि अमु हेतंग अमगतेबा सिना मरम ओरगा अंगांग दो लेथर्जी ओरनी अदि सीजन नमनगी द मसाद ओबेसिटी लानी नारा अनि अदिगी फोन गी केगी जिनगी कोइनो मैम सिना लोइन मको मरु सोला अनि दना अदिगी मासे अंगाव फैदुंग तोर बसु याएबा तानचादे अद मेंटल अद मसिदे इना आई स्कूल दजु हाइजेबनी को मरक्सिदा आइना पामिसी अदुदा नतबा गेम वेद गेम खितंग गतरगा अंगांग सिदुंग हाक्तो पोथारंग सिदि अदु तौसी साइंस दा हारो साइंस की द गेम अदुम सानाबे या खोइसु अदुम गेम सानाबे अदम मरमोते हापीबा अंगांग सिनु अदु फारे फारे नोइ थोगा सिदि अदुदे अदु येंग ओ अदु येंगा अदु अदुबो क्लिपिंग दो नंग अदु करी खलेन हाइनिंगबा यावेबा नमा थारो अदुदा नंग अदु पोटुदा नंग हिंदी दो इस इंग्लिश दो इस नंग अदुदा लाइन मंगा कितसु इरो हाबिदा अंगांग द कितंग फ्री ओइबगी कनम लेदना अदुम बगी तो आन मोमदा खोगी मेंटली सो ओइबा फिजिकल सो लोइना होलसम डेवलपमेंट से अदि इवन युंगी मतंग द हंगनबसु याय कनाना अखोय युंगी अदु तो बदा दाइ वारी लिनबस अंगांग कितंग रिलैक्स तौदरा अदु पोछि याउदेबा अदु याउबियोनदि हाय याउसिरा ने हाइनबनेबा अथुजबा केदे दुइ केनोदि लेते तबदो आइगी ओइना धामनिंगे मरोइना ने एजुकेशन की मतंग से पंजाब तारगदी कोई अंगांग सिक्से मागी रूटीन से असुके मते कायरखरे असुके मते कायरखपसे यमु नोइ नुंतिगी अयुक्तगी अखोइ सुम येंग मतम से अंगांगी हौगतपगी टाइमिंग से येंगसी हौगतपसे मोइ स्कूल नंगनबा सि हौगलकदोइनी अदुगी ममांग द मोइ मॉर्निंग कोर्स के मैम तौबसी नंगनबा हौगतजगदबनेबको सि तौबसै से होजिक्ति मोइ स्कूल चलरोय हाबगी मो रिलैक्स तौबगा लोइना लोइना याहौसुमु थेंगना मो हौगतपा तौरिसिबोबको अदगी अमुक चाब थकप तुम्ब सैस अदगी लाइरिक पाबसिगी सिस्टम से लोइनमक चेंज तौरेबा होजिक्सी सुमाइ तौना तौब सैस अखोय अंगांग सिंगसिगी रूटीन से चेंज तौरकपा सैस अखोइसु एप्रिहेंशन याम लेबको चामना 12 कारी अमना 9 कारी 9 दुदि खितंग याम इम्पोर्टेंट ओइ तारगसु खितंग 12 को कंपेयर तौकाने खरा साफहरिबको अदुना 12 सी काबा सैस मागिदि फेट 12 सैस लेपतोइनी सिना मरम मोरकांद आइदि अखोइदसु टेंशन याम लेबको सिचुएशन थागे हारसु चटपा यादे नो अखोइगी सोशल डिस्टेंसिंग हाइबमने देगी लेदना को मी पुनबा यादबा खोतबा देगी इवन ओजासिंग लाकपियो हाइ तारगसु
lakpa yadabagi adugumba laibaninabako moi situation su tawdre adagi online sina dum khara khara gadi tawi haibu mapung phabadi oide na I thamjani gebako aduna hojiksi koina laida khoram jari se like COVID-19 pandemic si am thuna loibi ki ba aduga akhoi social kano mayam se su leidana ko akhoi stabilize tawra kanda ko education gi lam se angang sing se phajana akhoi moigi darka lebado adu phangam jaba si na isi lai se kan khoram ya isa batare ko mayuk nariba laina laichat asigi chaithing na pirakpa akaiba singi manungda mahi masing tambiba lepkhibana angang singi punsida ahongba kaya lakpagi akiba leibadagi khara khajik oirabasu menkhatpa ngamnanaba sarkar gi maikaidagi thorang kaya paikhatli mahi masing tamba haibasi Right to Education Act na piriba wakhalon gi makhada mipum khudingmakta lairiki mangal fanghanba haibasini amadi inkhatlakliba nahasingbu afaba chumba lambida lamjingba haibasida mama mapa oibasingi achauba thodang lei haibasi kawridabani Manipur Sarkar gi Education Minister Dr. Thokchom Radeshamga DDK Imphal ga akhanana unabada mahakna asumna phongdok pirakhi koi hainabam lei madudi ahanwa school ji family ne home man first learning starts at home ahan tambi se aduna yumda tambi pi bangang sing yumda mama pan tambi se e learning sidi sigumba situation laitro so daka leba sina substitute oina e learning se e learning na pura regular classes sinmakti or ojana direct ta ko da bawa angang sing interesting oidana gyan tabang amra kana one way traffic ta tawai bese si kano tawgani but sometimes virtual classroom gumba adu model adu malaga di interaction to khot pi tanja laga di adu di khara phawya but adu so regular kano di regular class di adu na mahut sin madi yar hoiba but still singma situation la pa kana di e learning se si akoi kui na leira ga di e learning si tangai phade adu like kamalle pe haiba simakti sumgudo mande adu ga structure oina akhoi school la chap chana tamba adu mong dumakti oidabe but learning and teaching is happening has been happening is happening adu chap manani school la taw dumakti oidi adubu school la taw badu maina koi sangna lockdown se leira ga di adu mong na ta na bi akhoi na sarkar na program kam su pai khalei masigi se not only lockdown heng lockdown leitraga so higher facilities se angang sing da sina na adu is there is always room for improvement phagalan na bagi semgat na badum phana ba tanja leibane akoi will work on it aduga accessibility habise si accessible oibase si so akoi education gi kaino amane ba purpose amane baidi mi khara na phangdra tardi adu so akoi aphaba education right to education act makha da ya deba adu ji kai ba point it has been factor in akoi mun khanaraga si sing we are considering and we are looking for people who can afford ngamdaba angang sing da angam bagi akoi nate swai da leibedi we are not concerned oide haibadi oidi but ching da tawsem da leiba tamai da leiba arigi somdal da leiba tului da leiba adu mammi adu ma liai khunau da leiba adu bagi oina akoi plan to yana see it has taught us a great lesson we have to learn each and every one of us akoi loinamak hanagi tanja se so param tamuro kan singu situation lakpa ya do how well we are prepared how to prepare haibase same sabi dakar tangai phadi aduna hanaki se amrom da phai haina khale adu hoji point se we are very seriously considering and we have started taking action adolescent period is a crucial loiba period ai tai lot of changes are taking place akoin uru khuding pamba tauri khuding ngamdo bai ningba adu my stage full of energy full of hope full of ambition full of desire adu man pick thanma matam adu matan jani yam crucial loiba matam ne aduna anything pot khuding mak use to wai bane misuse to ropoi wari ne other misuse to ji check ramain to gadege it all depends on the lies on the hands of the parents and guardians masi hana ki quite the opportunity amane na koi lobu ye kano blessing in disguise na parents sing angang sing lemin matam phangdawa machi ga mopa ga lemin phangdawa like tamacha kheba thawak sa mayam sigi peer group mamana mayam sana bai phangdawa except school adi tuition chatpa horen homework to wi leram mayam do madugi mayam do tokthok kanda amtang parents sing leminabagi moi machin manau sing leminabagi locality mayam leminabagi adu tanjam phangpone masrejda akhoi no se khanere ba adolescent period ki crucial oi matamda value system ari moral education pibagi se masi ai tanjam ne na khali aduna aina appeal tawjening de parents sing guardian sing na moral inspiring oiba ignite to boya ba wari achou choba aphaw kathok ngamba aduma leader kai wari libi ba achoba
civilization kaya sabetya kaya maram wari libi ba adugum inspire tawna motivate tawna wari watai liraga angang singje strong foundation ama thambagi mathau tai adu tawragadi adu tawbiyo haije adu tawragadi husi akoina khannari problem se see up to some extent up to far extent solve taw ngamgani hena ikhan noi ki friends me am sigi interview se yeng ba me am da noi ke haning ba lei korongan bidai hausine noi nungai school ka da noi harau da ba idi am nungai te class 4 ka da kan je shuti yam kuina thajala adi class 4 ki notebook lai do ji notebook lai do ji harau ga do ji loi do ji hoi loi la phangdre koi manaba anoba imanaba me am su leidana unaba phangdre na cha adudi miss tawdro nang na moi me am da tawe adi miss taw yam da hayu da nai manaba me am da miss yam tawe ba jingai lak padi nang di miss tawdro yam miss tawe moi loi na ma aduga moi loi na ta yam nungai moi online class tawbro na hangni moi jumda adum leibra mask upra hand sanitizer use tawbra good yam fazana information le ga jingai lak pase jerish ki kai hai mi ni mapaan thokna among laraga hadi sum na se hadi sigiti se hadi mathiro minarsi mathiro bi bangam boy mayam punna oi minarsi ko yam nungai re ko yam na wari su phasana sanare adi online class ki degi no nungai tabak mayam su phongto e adubu aikoi gi makai degi su wish tawzaning be leisai ko no yam phasana yam na nungai na safe oina leiro adagi jerish ki di maru oina career point oidori banina yam thuna COVID-19 corona virus asi gi laichat ase lotion duna ko classes normal resume tawro dagi nang NEET ki coaching tawningi hari badugi ngasai gi institution do hangak tana isagi makata ba coaching lawduna yamna mai pakna exam du crack tawga boy biro adagi di jingkai lakpa adagi korongan bigi class 2 na classroom do tuna changmangam duna class school me am open tawraga friends me am ga tuna sanaba phangbangam boy biro aduga lai shu makha phazana ko makha ta na tambangam boy biro and wish you all the best for your future and thank you so much thank you mioi bagi punsi dagi hen mamal yama sangsar sa karimat leite like laisu mai masing tambana su mioi bagi punsi kanbada saru yagadabani malem gi oiba aying asagi khal kairakpa asina pirakli ba chaithing kaya ama mioi bana mamang thakhtagi mayok na duna lakli hauzik ki oina tamthiraba corona gi chaithing asi mayok minari aduna mayam punna hotna minaduna mahausa gi khal kahendana thambana asingba wakhalon oigani aduga laina laichat kaya amadagi ngakthokpada achauba marama ma oigani matam kharagidi corona gi awaba asi mayam mayok minaba tari stay safe stay at home stay healthy let's fight it together